Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye, uyu munsi tugiye kuganira kuri kanseri y'ibere, kuko hari umuvandimwe muri comment wadusabye ko ubutaha twazavuga kuri kanseri y'ibere. Murakaza neza ku Buzima Center. Iyi ni kanseri ifata mu ibere, yiganje ku isi hose, kandi iyi kanseri nubwo ifata abagore ariko n'abagabo irabafata nubwo bidakunze kubaho. Ubundi mu busanzwe uturemangingo tuba mu mubiri kugira tubyare utundi, hari process ikorwa kugira utwo turemangingo tugende turema utundi. Aha rero mu ibere utwo turemangingo iyo turi kubyara utundi, iyi process igenda nabi, ahubwo uturemangingo tubaye forume dukozwe tukaza turi abnormal cyangwa tukaza dupfuye dufite uturemangingo twa kanseri. Ibi bihita bibyara utubyimba cyangwa se mass mu cyongereza mw'iri bere. Utu turemangingo twafashwe na kanseri dushobora no kujya mu bindi bice byegereye ibere. Ahantu kanseri y'ibere ishobora gufata ni mu turemangingo tugize utuyoboro dutwara amashereka tuyavana ahakorerwa tuyajyana mu moko. Ahangaha kanseri ishobora kuhafata. Aha kabiri ishobora gufata ni ahantu amashereka akorerwa. Aho uturemangingo twaho naho kanseri ishobora kuhafata. Ahandi ha gatatu kanseri y'ibere ishobora gufata, nubwo biba gake cyane, ni ahantu hari uturemangingo dutanga ishusho n'ubufasha kw'ibere. Ahangaha biba gake ariko naho kanseri ishobora kuhafata. Ikintu gitera kanseri y'ibere kugeza na n'ubu ntabwo kirasobanuka neza. Gusa hano hari ibintu tugiye kuganiraho bishobora kongera amahirwe yo kuba wagwariye kanseri y'ibere. Muri ibyo bintu byongera amahirwe yo kuba umuntu yarwara kanseri y'ibere harimo imyaka. Ubushakashatsi bwerekanye ko uko umuntu agenda asaza ari nako agenda agira risike zo kuba yarwariye kanseri y'ibere. Kandi byagaragaye ko abantu bari hejuru y'imyaka 50 abagore bakunze gusangwamo iyi kanseri y'ibere. Harimo kandi igitsina byagaragaye ko igitsina gore aricyo gikunda kwibasirwa n'iyi kanseri y'ibere kurusha igitsina gabo. Ibindi harimo amateka y'abantu barwaye kanseri mu muryango wawe. Niba ufite nka mama wawe waba wararwaye nka kanseri y'ibere, nawe uba ufite amahirwe menshi cyane yo kuba wasangwamo iyi kanseri y'ibere. Ikindi kandi harimo imisemburo. Ku bakobwa cyane cyane bajya mu mihango kare cyane, ubwo ni munsi y'imyaka 12, baba bafite risiki zo kuba barwara kanseri y'ibere, kuko baba bari exposure ku musemburo witwa oestrogene, kandi uyu musemburo nawo ushobora gutuma umuntu arwara kanseri y'ibere iyo awugize igihe kinini. Kandi n'abamama bajya muri menopause bacura batinze, nabo baba bari muri risike yo kurwara kanseri y'ibere. Izindi factor zishobora kongera ibyago byo kuba warwara kanseri harimo nk'umubyibuho ukabije, kubura imyitozo ngororamubiri, gufata inzoga, kunywa inzoga no kunywa itabi, nabyo bishobora kongera ibyago byo kuba warwara kanseri y'ibere. Mu gihe ugize iyi kanseri y'ibere itangiye kudevelopa, hari ubwo iba ishobora kujya mu bindi bice by'umubiri, cyane cyane inyuze mu muyoboro w'amaraso, kandi iyo byagenze gutya no kuyivura biragorana cyane. Ahanini kanseri y'ibere ibimenyetso byayo biba bigaragara, ariko hano icy'ingenzi ni ukumenya ko hari n'ibindi bimenyetso utamenya ko ari ibya kanseri y'ibere, nubwo bwose iyi kanseri y'ibere waba uyifite. Ikimenyetso cya mbere, kumva akabyimba mu ibere. Akenshi akabyimba uzasanga katanababaza, ariko wumva gakomeye, kandi wagakora ukumva karimo karamuvinga, karagenda ahantu hatandukanye. Iki ni ikimenyetso cya mbere cya kanseri y'ibere. Icya kabiri kigaragaza kanseri y'ibere, ushobora kumva uribwa n'ibere, wumva ububabare, ariko akenshi ntabwo uzasanga bamwe bagira bino bimenyetso. Icya gatatu ni ukubona amabere yawe ataringaniye cyangwa atareshya, cyangwa atangana muri size,
iki nacyo gishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'ibere. Icya kane ni ukugira ibintu biza mu ibere, biva mu ibere, bishobora kuza ari nk'amaraso cyangwa ari n'ibindi bintu uri kubona utazi. Aha ngaha iki kimenyetso gishobora kugaragaza kanseri y'ibere. Ibindi bisigaye ni nko kubona ibara ry'ibere ryahindutse, uri kubona ridasa nk'uko ryari risa. Iki nacyo gishobora kuba ikimenyetso. Ngiye gusorezaho ni nko kubona imoko yawe yahinduye uburyo yari imeze, ushobora kubona yatebeye cyangwa yahinduye ishusho. Gusa icy'ingenzi ugomba kumenya hano ni uko ibimenyetso byose tuvuze atari ko ukibibona uhita uvuga ati iyi ni kanseri y'ibere. Ibi bimenyetso bishobora no kugaragaza ubundi burwayi ku ruhande, gusa icyiza ni ukuhita wihutira ku muganga bakagusuzuma ukimara kubibona. Ikindi ndongeraho cy'ingenzi ni uko kesi zose za kanseri y'ibere atari ko zigaragaza ibi bimenyetso. Ubw'icyiza rero, icyiza ni uguhora wisuzumisha bihoraho, nibyo byagufasha kwirinda kanseri y'ibere, cyangwa ukazayirwara utazi ko uyifite bitewe n'uko utabonye ibimenyetso byose tuvuze. Reka tuvuge ku bwoko bwa kanseri z'ibere. Iya mbere yitwa ductal carcinoma insud. Iyi ngiyi itangirira mu tuboro dutwara amashereka. Iyi kandi ntabwo iba yakwirakwira mu bindi bice by'umubiri, kandi iyi ngiyi ishobora kuvugwa igakira. Ishobora no kubonwa n'icyuma cyitwa mammogram gisuzuma kanseri y'ibere. Iya kabiri yitwa invasive ductal carcinoma. Iyi akenshi abantu bafite kanseri y'ibere niyo bakunze kugira, kuko abayigira ni 80% za kesi zose za kanseri y'ibere. Iyi ngiyi iba yaragiye no mu bindi bice by'ibere, hano ishobora no kuba yaragiye mu bindi bice by'umubiri uretse iby'ibere gusa. Iya gatatu yitwa invasive lobular carcinoma. Yitangirira muri glande zikora amashereka. Iyi ngiyi nayo ishobora gukwirakwira mu bindi bice by'ibere cyangwa se ibindi bice by'umubiri. Reka tube dufashe zino eshatu, gusa hari n'izindi types nyinshi za kanseri y'ibere, gusa izi nizo z'ingenzi. Kanseri y'ibere ishobora gusuzumwa binyuze mu nzira nyinshi. Ishobora gusuzumwa n'icyo bita physical exam, umuganga wawe agusuzuma yumva areba cyangwa yumva bya bimenyetso twagiye tuvugaho. Ubundi buryo butandukanye bwo gusuzumamo kanseri y'ibere hari nko gukoresha tool yitwa mammogram, ifasha gusuzuma kanseri y'ibere, ishobora kumva ikibyimba n'icyo umuntu yatakumva n'intoki, iyi tool yo ishobora kucyumva. Ubundi buryo harimo nka ultrasound cyangwa se MRI. Ibi ni bya byuma bikoresha ama x-ray bikafotora ibere bikarebamo imbere uko bimeze. Ikindi kandi hano harebwa stage iyi kanseri y'ibere yabigezeho, kuko kanseri y'ibere igenda igira ama stage, bakareba mbese stage yabigezeho, cyangwa bakareba niba iyo kanseri yaba itarakwirakwira mu bindi bice by'umubiri. Tuvuge ku buvuzi bwa kanseri y'ibere. Ubwa mbere ni surgery, kubagwa. Hano kubagwa niyo first line cyangwa niyo treatment ya mbere ibaho ya kanseri y'ibere, kandi nabyo biterwa n'ingano cyangwa se naho kanseri yageze, niba itarageze mu bindi bice. Hano hari ubwoko bubiri bwo kubagwa. Ubwa mbere bwitwa lumpectomy. Iyi lumpectomy yo baba bagambiriye gukuramo ikibyimba cyangwa se agace gato kafashwe n'iyo kanseri, niyo bita lumpectomy. Akenshi hahita hakurikirwa no gushiririza cyayo bita radiation therapy. Ubundi buryo bwo kubaga ibere bwitwa mastectomy. Ubu buryo bwa mastectomy ho ibere ryose barikuraho. Uburyo bwa kabiri bwitwa radiation therapy. Aha ngaha hakoreshwa imbaraga nyinshi cyane za x-ray zifashishwa mu gutwika uturemangingo twose twaba twarafashwe na kanseri. Ubu buryo bashobora no kubukoresha kenshi iyo barangije gukora surgery. Ubu buryo kandi burakoreshwa cyane mu kuvura kanseri y'ibere mu gihe wenda umuntu bidashoboka ko yabarwa. Ubu buryo nibwo bahita bakoresha.
Uburyo bwa gatatu bwitwa chemotherapy. Ubu ni uburyo bukoreshwa imiti bavura kanseri, ariko ahanini akenshi uzasanga n'ubundi bukoreshwa bwiyongera ku muntu wabazwe cyangwa se wakorewe radiation therapy. Kandi ubu buryo bushobora guteza ibibazo byinshi cyane, harimo nko kwiga umuntu ananiwe cyane, afite iseseme, cyangwa n'umusatsi we ukaba wavaho. Ubundi buryo ni ubwitwa hormone therapy. Ubu buryo bukoreshwa mu gihe imisemburo yitwa oestrogene na progesterone biba byaratatswe n'uturemangingo dufite kanseri. Aha ngaha uko babikora ni uko bagabanya gukorwa kw'izi misemburo cyangwa se bakaba bayiborotse kugira idakomeza gukwirakwira. Uburyo bwa nyuma ni ubwitwa targeted therapy. Ubwo babukoresha hari agace gato babonye kafashwe na kanseri, gafite uturemangingo twafashwe na kanseri, ubu buryo bakabukoresha butagetinga ako gace konyine. Gashobora kuba ari nka poroteyine cyangwa molekile runaka babona ifite uturemangingo twafashwe na kanseri. Ubu buryo nibwo bakoresha. Ubu buryo bwa targeted therapy bashobora kubutanga nk'ikinini cyangwa se injection bayitera umubiri. Gusa ubu bwoko bwose tumaze kureba bwo kuvuramo iyi kanseri y'ibere, hari n'ubwo bwakoreshwa bwose hamwe ku muntu umwe. Bwose bakabukoresha bitewe n'urugero iyo kanseri y'ibere yawe yaba yaragezeho, biterwa n'umuntu ku giti cye. Na video yacu igarukiye, nagerageje gusamarizinga overview ya kanseri y'ibere. Ndakeka mwayikunze cyane. Turakora subscribe ukayikora, tukajya tubana mu bindi biganiro. Twitwa Ubuzima Center, no ku zindi mbuga nkoranyambaga turahari: Instagram, TikTok, LinkedIn, hose tuba duhari kabisa. Mwakoze cyane, turi kumwe, mugire ibihe byiza.